Bireje musibire kurungi mwe barabasi baha TV West kandi abari ya programs zona kuko zijani kuratana mbweni tonko tuyija tuti na program yebyamagara magara ngakira magana mbweni twatansiriza amagara gakaba hakiri dene bine document bitunga uko ntwatu n'amagara go gukorana no kubitunga bene mwabazi yogu ogundo murundi twagaraka twatunga umusha twatayisa Dr. Dickson wasasira okorga aha Doctors Case Medicals omuriro kunjiri mubara kunje kugira bashabamani kandi abakwija bakatuhereza umuganda kandi umwabazi yogu yija kutuganira habikwatinana okutura nakakoko ka sirimu ogisiremu na naziri yendware zine nazo ziturukutura nazo mpaka konka zitarukutura hata nayisha busima chakwachira bari charite kuko agamba Dr. Dickson again no wasasera ni ndugaru kunjiri Doctors Case Medicals niyo kutambuliza imirimo yanjye nyine na experience umukoragura abantu ba HIV kurwo mutasona no marwara gari. Yes. So kwezi 12 kukwika kumanya ndi mwene tukoriki konge cyamani no kwega tukashoma tuketegereza because HIV kija ya disorganize against na abantu twahika tuvuga ko byumaramani no manya recently bagize ngo iki tukorera no kugira ngo abantu basya abakwata koko kasirima batsya babone bacendera buri mwaka abantu abakufa bakwitaka ko kasirimu tibari kucendera. Yes, so buri mwaka system twaronkebiri y'abantu bafu mu Uganda ekimayisa ngo abakwasirwe bo bakufa ngo barukwatwa busya babone bacendera. So kikumaza ngo twahaye imyaka nka 30 noja kushanga abinaka kukazimba ari abantu bace munonga. Okay, so twese mababa abinaka kukasirimu ne bafa akaba mwe bitwa bukuru ninga bakwitwa itestwazangamaho ushanga weraka ko kasirimu kukauje batahira ubundo bubwiro butakukira hati yamagara gaho gagira gata ari baracho ngaba kanjanga nakuzaja ARVs akaba discipline do mukuzimira umuntu za kunchebero shanga tacineka koko kasirimu kandi arahurira. So teka bari abafire baho konkogora aruho konka ko liseje mbazi cyagumari yohurira. Yes, so ni man excited munonga okugamba ha HIV na nebikugendaho abuko b'imyaka emingi ndagwire abo n'abantu abitwenda. Okay, now HIV okutura nakakoko kasirimu na neze estweta non communicable disease. Ababinji abantu abinzi cyangwa nabayine mix y'ibintu binji konka turebere abantu hati abantu charite bakega kandi programs nkeze za TV na radio zitukuraninga niziyamba abantu kacinga. Amina abo kuba tini kintu kitakubasika. So tucanga no turana ka kokasirimu ninga HIV twatwajishoboriraho ntumanyike kumayisa iki. Okay, program zone zihingwe tugamba HIV ninga ko kokasirimu abantu bacetegereza konka tuje tugira ngo abantu abinji kwa kumara time ayinaka kokasirimu hatije hejwanza munezinde ndwara zitakukira already nturango akakokasirimu kakakwasirika kuruga magara ijwa program ya kwire nkabagamba nti akakokasirimu ko nikazombutonde bwawe niyo kakobyamba. So mtureta yara vizi zisanguro kuzara kwako ziya hamani gako konka kagumakarika he so tukakukira. So hati uchangano turana ko amagara gawe gona ninga kari mu category tweta ngo ni chronic diseases tukuterwa chikatongochi. So konkabu kugira ngo butonde bwitu emitwarize yitu byona nibiteka hakatezo ko kwija kufuna uburwiro bubundi ubutakukira hato shanga ngo ubwire ko kwikabwija ushanga mukara kakoko akasirimu. Yes, hato gira mix. So obu bubwire ubutakukira ninga ubutweta chronic diseases non communicable nibuha cyati ninye nangambire ngo list nimbasa kwandika kitabo cyo burwiro butakukira uburyo munsi konkata hamuremba hitanje kutere nduru tuebembeze ebisingireyo. Okay. Yes. So ebisingireyo twine mu kashukari diabetes tujya twajamuru rwa pressure hypertension abantu ko kujeto nugoro tujeta hypertension umucyatsi gitanga pressure aho turugaho
tuija tuzaha bintu nka kidney diseases kurwara insigo uburyo bwo kurwara umutima ukashanga umuntu nahitaga mbazi umutima every day efumbi ninga allergy nayo iriyo mbwiro butakukira za asthma amahima ushanga abantu abatone bamerujwe bwa asthma ninga bakoze amazo gukwepika allergies zimwe zo ziri meza skin allergy muninga efumbi ko kumara yongera ushanga ngo umuntu umbirwe na gucwekire ayine ko sombaza every day kwenda kugira umubiri ubwasa kumubisa so non communicable diseases kandi ziri chronic ni nyinji koko nazigambaho ubakutwija twazi siberi yo muri yeze yes nayo nezo mu magara gawe yeshere ko mu kitugu imara myaka n'imyaka so shangiri chronic diseases konka yendo kugira ngo yo neturira so kugira kugira eto muri ya non communicable so it is a chronic konka neturira so cyo tukushaka kugira eta cancer nayo ni chronic konka cancer na kidney problems almost ziri chronic ako yeno jifuna omyaka ibireta ikutwa so tukira kutura so nchano kutajigambo chakwa tugamba bidukeze fundes na gamba kidney yatrobuzubu somehow yes warwara kidney disease tweta mu end stage ya muhero maybe one time tuja kubigambaho at least chamani cyo kubasa kumara muzi myaka ibiri chana babo inaka sente bakakwese gwenzi Ongaka Uganda nizi abantu bambara na rukunjiri miliyoni igana kinara zo kuhera ensigo India umwenzi cyabo cyabata nabo bagitamwe ngo kujwana nabo shanga byayo nabo bukumira mbaze every day so ensigo hamwe na cancer ebyo nebite bitakucakuta no mu chronic disease zako ko kubikwata cyo cyamane myaka 5 so tugamba chronic disease nani communicable n'urwire obukweyonja bukashundika bukazo myaka 5 mukanga kujanji 10 obwira so nyijangira ati kutubantu gamba ka chinde cha HIV reka hatiya akakumu tukorekere shukari pressure obugire ubwo mutima hamwe na uburundi obwebihaha asthma kwisia kubi amahima abo ko bibindi byindi cyate nanagamba ni communicable diseases chronic diseases n'ikitabushira so ko gashikari pressure umutima hamwe nabwo kwate bihaha ubwo asthma nibwo tukucha kwebembeza twantu gamba na HIV hati ndio mubwire wakakoko ka sirimu kandi ndwirena na zumwe aharigeze ndwara ezuwagamba hata ndio ninza kutura amagara ki so cyate hati kandete science na n'urujungu kandi n'amasika abantu bakuceka urushaho rwataha yes so ko kuba ine HIV hati tugira ngo no basa kugira primary chronic disease ninga secondary chronic disease primary tinkumanyize y'abana ito nchakuchikoza secha kigambo kwenda kumanyisa ngo obo burwire obwo ino bwa chronic nga diabetes ninga pressure bukakwataka koko katakazize katakizire ate je nebere primary chronic disease okobo ine pressure akakoko kija higuru yachi n'abandi bonaka koko ka ate je primary chronic illness then tuje twita ngo secondary chronic disease so secondary chronic disease ejo ne kubande yija wabaze kwatoka koko oba yaletwa akakoka sirimu ndinga yaletwa omubazo gukumira ate kijabudi secondary diabetes then is primary diabetes warwara shukari utakamira akakoka sirimu ije primary diabetes then kokuja shukari yija habwa kakoko ndinga abo mubazo gwakakoko tugita secondary diabetes now okubaganiza moko kubiri twine mani ngo kugira ngo tushemeye kongera ya hakurya akonashobora koleka naye nagume baletera kugira ngo amuntu kuba ine mixejo nabasa kuba yabandize non communicable diseases akakoko kizireho ningo borije wamara kugira akakoko kambere mbazi hatiya chronic disease jireta izira higura hopo konka makuru mwana kugira ngo okubiragorra no kwenda kubyerinda obari primary obere secondary chronic disease ebitambire nige bitwarize abantu bakukora ishebe neje nemwe hariho ntandisa y'amani kureka
secondary chronic disease ninga uburyo bwo kwija higuru y'embazi ya ARVs ninga shuka ya ARVs ninga iyo siri akakokasirimu ko kakakoko obo burwire ne bukira kwija tukontrolinga mnoga twakwatombe bazi yawe so katugire gwakira secondary diabetes yaletwa embazi yawe ya ARVs so umuntu shanga twakwatombe bazi yawe twahindura mukace iriya shukari ya direta yagenda itayitangwa n'abazi kuko yabiri primary wazotaka jiraka kokasirimu no bazo bo kugihindura nabwo nogirota nogumana iyo yes haba possibility yo kugira ngo shukari inatunga habaka kokasirimu no mubazi yo numva substituting ibyo gihe je ndatoshanga wagumana no bazo twatanga kugira amasiko ukabiri primary wazotaka rwire karugirira habindi maybe yo butonde bwawe naci dene no ARVs bokuzikwatamo no kokasirimu bokatambira kakaza hansi nabwo no gumuinde ubu burwire ati mugumana zo zombi yes so reka turebe hakizibe kitwine munonga ekizibe kitwine munonga twagira urujwanje first of all affordability ninga okubasika kuragurizibwa itwe nkihanga amarwaro gitu nanohereza bwito ready muri stretched ninga muri pressure mpango okuragura uburyo bwa butosha ngomushwija HIV ikirukano okujema abana konkato shanga ngwibono itaga kuragurwa HIV konka buri kuzo mwirwaro gushimye kugura numbazo gwaci ugwa pressure kongera n'ubwaci n'ugwa shukari hato shanga ngo inshaho yawe yareguka mnonga so tugira problem ya adherence omugendaje ati ko gashimirwire bishatebi ico kubasa kunyita ijobandikira aho shukari hata sharamo agoro kwa shukari ugwa pressure gureka ati pressure mutera ngahe hanze niba mudajata kare kamuro gwa shukari na pressure ugaka kokasta umabaza kunchebera bazenguti kakire bikamushagama kesherekere hari ugwa shukari ugwa pressure yo kwemara weeks isandi bikamaze mirogo so shanga ngo ohire kintu cha eshaho yawe kushanga no itakagure mbazi kureba abashaho binji bakutambira pressure shukari umutima hato shanga ngo ndana burden ye mbazi ekanyire mnonga charity yes emibazi ya ARVs tukija twashanga ngo abantu ngo kujima rubire mulingwa itandika kutega sensigo zawe yes kidney zitandika kucenjura kubi konka kandi tumangu na no musiyona ekinde kisingire yo kwitensugo ni shukari atari mbazi ya HIV yes ensigo especially blindness okuma hamwe na nensigo omunsi number 1 ukozi y'ebintu ebyo bibiri ni shukari hati mwe nkoragira shukari ukongera mu mbazi kwa ARVs hati ensigo zawe nizibazita nibegumera kimwe tukoka ekitugo kitwine nico kikusingayo okuhenda ARVs n'emibazi yona ekuzomagara okugishohoza abantu bakumira ARVs ogwire buringwa nushanga bine ekitigo kitakora muki tuko aba ARVs ogwire buringwa na sirimu yo akakoko kenka kayomaga kashati korashare mukagire ekitigo cyandihenda ARVs hati watongera kwenda ino gwa shukari hati noshanga chawa madis overloaded yes so kwenda kubitematema mbora omuntu kubaine HIV akagita mu bundo obugiro butakukira noshanga ngo magara geye gafu no buremezi buhangu kusingo ine HIV yonga ushanga emiragurize te kushana emyaka kwenda kumaraho munsi umuyamara 20 no muri 15 esente zo kushoholeza uyashoza miliyoni myeze 2 ibona uburyo miliyoni 2 so shanga byagumu amakuru mano jage n'abareterizo bano kugira ngo wabo inaka ko kasirimu then hino ko kubasa kwetwaza ukarenga ngwebe bintu tibya yongerera hakizigo ico kuboyine kandi hari ngiye kwasa kwetwaza ibimuka byerinda ataho tubene ho twaza yes tugendera kwendera no so niyo nakutandikana na ebintu ebisinjogo za hamutwe balist pressure shukari hamwe n'ekizibe cyo mutima yego pressure shukari n'ekizibe cyo mutima so okucondoza kujira kwashanga ngo abantu abakwa binde akatezo ako kurwara shukari
kuba kwato HIV batandika omubazi hatiya omubazi ogwo gukurura kara akatezo shukari gireta etandika so ninkimangu akakatezo tingwenda kwija ngunyije kwegese yabo kiniyo takinde iwerebo mu kika cyanyu enyuma oine anko wawe sho ninga mami wawe ninga anti wawe warakwasibwe shukari enyuma wakubali ntibasa ngo ni umutonde mwawe wina akatezo kahango ko kurwara shukari so kora harware HIV watandika omubazi hati iwe ngero yora etwazemu isheme kubera serious munonga kusinga omuntu otine katezo nabusha oine omuntu wo mukika cyawe oine pressure ningiwe hino babe bakuchebere baje ka pressure kanika katemba ko kamara kaba nomo iyo kora harware HIV watandika omubazi hata mana agokwerinda pressure gasheme kweyongera kusinga omuntu otine katezo njachimwe n'umutima so number 1 warwara kako kasirimu ende kwebuze bibuze obundo burwire obutakukira nyina katezo ko kuburwara wajiro ti yes then amano gorateho ndigaba gatakwingana no muntu tine kateze amana gata onyo kurya yes ndigombanza koza okay so amana go nigahi aza na mwendele kanga mbecharite nagwana nabo ko kasirimu tabatire munonga buryomo ego ruhanga katwanga ngombiri gwitwa okura ubugiro mwe no mwe butekwa kwija obukucenda batakucenda abona abantu abakuba bine ikikweta ubutonde ninga riski eya ebe binde bikashukari pressure ko kuba ine family genes owe naka kukasirimu watakine wase myaka 4 5 shukari nazamira yes konka habwache kwija kale wamara ukatandika kwetwazamu ikikweta lifestyle ejo kabandi gambira abantu babajanti hari abantu abakushaka kale uko shaka ngo muka burike ine gari twabe wo musigazo myaka 15 ecama no kwegesa ki uvuge gari sho navuge gari abantu bakaba fero umuntu watambara bugaha bazakashari uza kuzika abigere onkate waza kugura inyanya ayifa motero wa bodegerata aija kwakira ninga azireta so shanga ngo ekinte cha exercise ninga echo kosa amagara gitu okose byo kujye bitwarya kikarugaho buriko kujya kijuro magaro shango mutari muhango kiracendire bucendera kikarugaho ekinte cha exercise kikarugori hangambiri nito tukucheta mukora exercise okushoroka zo mu gym kazaruguto kwiruka gonka kicerya hemo to kurya egari tizachibaho wenda nusharamu omukasheshe yes so twarugaha binte bya exercise kugira ngo bikarugaho tuzahacinte cha emirire kare umuntu kushanga tipikaromuka batekire bitakuri yes bamabara teko bushira bwe ngombe natural food very good oburo actually babujeshire hali babwandika babusya ba utagire no mucombo yes natural food yo kwasa ku maintaining amagara yarugaho hata turi kuko kasheshe oteka amate ujikobiri bwa shukari na tosi shatu z'umugati aziko abantu abamara kwirira yuko amacyara bazireho kiko takunye kimwe cyacaye namanza ngomwe na niwanta ikubaya cyate ongato jaga kuyanye bikopedetse yanye bikopisha ninga bibiri yes ahugarayi barje wanye bikopo bibiri byacaye okutamu bujikobiri bino no bamwe bujikobona exactly so amate ujikobona bwa shukari hamwe na n'umugati so amagara gukora kishwa mushana kandi bona mukasheshe then no mwazi chamushana inyama umuceri ebitoke ikitakuri tarona nemboga za green ukimara kubyo tahocho mupeka akoka kakufika mpaka soda kakufuka tuko tentinyo anaga yakasoda ako gashaka bakace mpereza no bushera butire abotaye oshanga umuntu cyite aine ngumukono aine bondo hatoshanga ngo wazo mumbera nkejo wagaba wabo inde yakatezo karakitwagambo ko guhara shukari hatoshanga ngo iwe yawo ndakufuna shukara myaka 5 yahiza myaka 30 so okushango ine akatezo kali hati note kwa garka drawing board ejemeri nagamba big x note kwa kwerumya zo mucyayi ucera ruguto zo mujimu washaremere yo ni watangaye iwato muno kera muno mataba kwebasa abatakwinga nibakore imirimo ya tosha abina amamoto kana offices note kwa so ebuwagamba tukugira ngo tutabiryo
konka tubirye turi kwebaririra tugisiremo naki na exercise abo kubira wino shaka abantu bo mutaho nchikume munongo bwa afune kitakuri nenkombe apana konka tiristi bariremereye kurya kandi ojibaninge continuously no shanga shukara wanda kujwara myaka 3 izira myaka 50 wagira obusije so kokuba inaka ko kasirimu oina na naka yes naka ko butonde then oina kukole byompa no baza kushanga wagira ko kasirimu konka enwa utine katonde ninga risk yebe bintu nabwe still ushime kubikora abantu tumango mbazwa ko kasirimu na nasirimu yoyenka ne mari bireta so hati koragira ko kasirimu no kotina akarusika kitwagamba warango kunagamba now ijo ni prevention tuko kuko wabirwiro shime kwe twazuta Naka koko kasirimu nyine muporesha shukari yes azobwira bunye habaza chimu shukari so nyine akako kasirimu atija mu shukari number 1 step hatirinde bindi ebikwija higura shukari so warwara shukari oyinda kako kasirimu warwara shukari wajitambisa kubina naka kasirimu nakujira mu pressure ebibishate bine byakwijira mensugo ebiyo bibireto umutima so kuna benye naka kasirimu hati nkarwara shukari nintekwa kutamani kurengaho ensigo na pressure ibyagira bita byantera na another words hato simuke urugeyo tizahitayimo zo mu chai emero gishale omero mazi gwa mubwire orebeke mwe mazi ya vitu za second line twagamba ikitwa za second line wenaka kasirimu za kuronda katakushana nakoyi ningo shango mbazi no gumira part time tugumira hiwayendera abo kubatkoragire second line iyo yenkane za kuletera pressure ndatakwenda naza waje kimwe ndagambira abantu kujango babe nako kasirimu akija any of this disease hati no kwega kule haije yakashatu that is number 1 number 2 imbazi mutekwa kumera yombi iye bibiri yes zagwa shukari za nagwa sirimu number 3 hati byo kuraguza no butakiza ka drug shop ninga ka center ko wanyu no kuronda abahango ba general ba Dr. Dixon no kuronda ba general because hati binandiye n'amagezi mingi wijo ine shukari pressure na HIV nana nindebero mutenda chika 20 ni mani kwesha yego ntumi interza uyegesa uko mazi guri kureta cyo guri kugira guti awe okeho no pressure awe okeho no shukari kandi HIV yo twayepena chiha twagita mu chiha mazo gutushareho ubutwongere so ati no kuzumba generals ko mutamagara gatura ati ni issues of general yes so number 1 chukwija otakayiza muhize cyakashatu oine kako kasirimu ijashukaro tikiza pressure kuza korabire binagamba icyakabiri imbazi yombo jimire utekwa kureba ko harunda kasente no kajibona icyakashatu nutekwa kureba ngo afuna ba generals hati no butakiri uko za ahati no waza hareve drop yes now ndikuhendera program eji nyenda ngambe akinde kikweta mu routine tests ninga check ups zo kurondebe bintu again abantu abanagira ko kasirimu bamara kumumbaza ibintu birugaho tiyachereza shukari tiyachereza pressure tiyachereza mutima tiyachereza subu kanaka koka kandi katamagara ruteze kugira ikindi cyabasa yes hatushanga takubirondereza so tujatushanga cyarite problem imwe tumaze kujya no jango omuntu noshanga ine akako kasirimu obumanyiso bwayine agumana nayo naka kasirimu kumbe wa pressure aina kazenjero mukasheshe atishana ati nombaze inamira kumbe ni shukari I get you akiza kuija doctors kezo shanga umuntu shukari kamurya kare iriya tarabimanyire exactly abo butagumana zaina so no kugira ngo ba generals ari nagambo they are not made konka wa mwina ka kasimo rya mubazi genda ngo umenyeze shetu zo kuronda general hari doctor akuba ajirata ayojireho ubasa kubyetegereza o in experience yo kureba bebe bintu kwena ngo hati nkawija okampi kandi tinyinomba akakasirimu immediate chikunyijo mutwe ningira harimo ikindi what are we testing today kachebere shukari na pressure then tukwezo mumazi gwaho okay so oshanga ngo iwe nko muntu inaka ko kasirimu oine kutamamani gukurebeka ngo ebe bintu wamana bicekinsa routine myezi eshatu buri myezi mukaga ebinte bimwe nkensugo already bakazitekana no mu tests ziri a must abantu binaka ko kasirimu no kugira ngo amarwara gitukuza mu no shange cyo makitakorera izuba
bakusindika hego ngane bajangu buri umuntu wako kasi buri myezi 3 ene kucebeza insugo buri mwaka akacebeza kitego shukari actually hati bajangu icebere buri kwija ezo ndija kwakira umbazo gwanje shukari because bashanje umbazo umusiya guteganiza amagara akoreta shukari so meno ekitwagame cyo kushanga mu dynamics wahindura embera zawe zo kuturamo byo kurya n'exercise no bi controlling akurungi konko tuma nane nubwire muri gutajya utayiyongeraho okay yes Dr. Turukurugaha nyina kabuzo kamwe konka kubebe byo kutubizamo umuntu padira tubona nako basa konka twagira amatsiko ngo atamwe mani ne basika kanosigara uryo hurire yes science yashikahi ahagwa mubazi ubwo baje mu bafutera kakatu Tristomara aho ngo mwaka bakacykwataje Tristomara ngo mwaka takaterze kandi ngo takagira ARVs science ejo niyo nujura ngo kungujurura ningo jine ho bwino kusiga wateze yambatse ko twahinda yes so umbazo go no gwa HIV yes ubwo chikato sasa negumane yongera kugira ngo at some point tuje tushange tuine umuntu wo kutera chikato chimwe bachukutera tuka mwen otamire mbazi bakashanga wamarakire ukagaba kuteze chini so umbazo gwe no gwa ARVs kandi buriya itwera mu stage 4 trial okay iyo kubanza stage babanza bakora research bakoze mbe banenki n'ibikoko byatosha bari hano gukora barugaho bazaha abantu bace babanza bazaha abantu binji barugaho bazaha abantu binji konka bacacondoza kureba yani gukora yeah recently umwako gutandika yes bakatanga koza Zimbabwe yeah Zimbabwe hati tukagujireho so hati ibiraro bwo muri Zimbabwe ndiyo biraje ngo okay hati buri muntu baje buta batari kugukoza soko bari mu final stage yes konka icyo bari gukoza munonga bacaguteza aha abantu mwen okutangira kakoko iki tweta mu prep kushanga umuntu aringa no manya sex worker akaba kweguza bari akatezo kahanga ninga abantu bakushanga no tura no muntu ina kakoka siri hati bagujezaho kubaza bavutera abantu kuba kutera wagenda watera no muntu ina kakoka siri you get no hati kuba kushanga utakubasa kufuna HIV then tumanya mu mutanga HIV hati uzakuteka abantu abina kakoko kenyine turebe kanka basa kufaka kafera kimwe complete mwaka ekingumanya uburyo mu ubone bagutezaho no gukwezi so bakutera hadi bakuzo kwaje tekabire myaka konka science ni nyina mukamize ngo tubyami amarwaro tubyami ito kuturi meeting munongo mu Uganda ni funding so mukutanga za shukari ndachi essential za research nyinshi konka mahanga na lensi yona tebyami ukurondo mbazo no kubasa kuja kuyambaba hanga yo mugozi yes okay Baba mnonga ugumani itwabwa program eji yebyamagara okuba oinaka koko kasirimu hakizira munezinde ndwara ninga kwagaburwa zine nanaka koko kasirimu kakatahamu waroko kwasa kucontrolling kasigaza amagara agahurire kandi okatura niyo nkabando kubara kutura rero takayiwa matsiko bawujangoro nena ba general nkaba obashike they will balance the equation twaza nuko twahendera tiyo program eji Dr. Dickson Nowasasira okurga Doctors Case Medicals umururu kunjiri niwe twabatwine yanagamboro ndeba general naone mwari ba generals ukoreba ne umuntu wamani so wana warangwagira wahungutukamu ninga twayitegereza ninga ndakumanya bucerikare aba Dr. Nkaba mbemba ronde akagira wahonokaho uko twahendera tiyo program yitu na Talk to Charity omhereza mukama witu abarinde